like I want to testify. If you think you are lonely now, wait until 9 o'clock, where Basari Bastepo will be taking over and giving you nothing but the best of the mid-morning avenue. Good morning, Sanibonani Jimelang. Absheni Dimacharoni Huyamore Molweni. Welcome to it. And officially, we can say, Good December, boss. I know that we've been waiting for so long. December, boss. Hopefully, regeni hantle kama follow. 2025, and welcome to it. Bobby Woma kakipine rebulanga tsatsing kasheno. If you think you're lonely now, at 11 minutes after the hour 9 o'clock, mkhatlela kwa pele wa the mid-morning avenue. Yao dumedisang ki monyane was tepo. Namsaninki se Miss Dimples saying to you, babulele maketioning hohle mo utsamayanteng mosebetsing Tropong, di molong, everywhere and everybody that enanako kinako ya sitepu until the hours of 12 p.m. Thank you so much, the Breakfast Punch team. Harakopane hapele bonata tinlane laho sani, same time, same place from 6 to 9. Na korna ya rejimela hlena mamena tsebeleto hore re etsa tsona di etsa haletsa tinlana la kasheno. Etsa bonnete ba romella molaetsa wa hao ho 0630737540. Silebalehle o re fumana ho www.tetafm.co.za. Atihe warifman on all social media platforms. That is Theta FM 100.6. Umameti Basari Bastepo on the mid-morning avenue. Phoebe. And this morning, this is what I'm wishing you to find. You must find a love that is real. You must be free from the chains that are really binding you. Free from the rain, free from the pain, and free from everything that is not meant to be in your life. With that being said, back by popular demand, Boom Shaka. And Boom Shaka has been a part of the show for the past few weeks. From a few weeks ago, we've been playing you songs from Boom Shaka because they are back by popular demand. But fella, be free. Hopefully also going to be free this morning, and as we embark on a new month here, December 2026, and entering 2026 rather. Whoa, so hanka bona things will actually look up in 2027, who knows. But nonetheless, as we are entering the new month year 2026, hopefully you guys will be free from din totse tlameng tse sa tlamelang hore di be teng maphelong a hao. Re a tseba ha re le batho re lakaletsa success and everything that is good. Try again. Next year is still another day. Let us stay safe in the streets, because it's festive. We must do things responsibly, not thinking or fun, because there's a saying, a moment of madness brings you a lifetime of sadness. So make sure that whatever you do, you are thinking of the consequences. I'm talking about health-wise, I'm talking about social-wise, I'm talking about financial-wise, especially financial-wise. Do not spend what you do not have. Do not compare yourself to others. Do not do things that you are not supposed to do just because it's festive. Because festive comes once, and you still have 11 months to prove to yourself that you can actually make it and actually be free. 0630737540. And our resident listener, Reverend Dr. S.J. Kodisang, Kamanika Zone 13 is speaking. Ore bastepu ki mame until the very last minute. I'm signing in. Mametuki is Tabi. Dedi Wama 2K Kamanika Zone 6 at Alina until the very last hour. Dumelang bastepu, happy Tuesday, Kiri December boss. Remo Fitela Ketelong Yalinane, okay, Mamorero More, Kafana Bale Park, Lerato Kileo. Malaitsam Hapokening, Otsojalaho. What if morning Asninkis, we are blessed to see this day and we are grateful indeed. It's Tuesday and I choose to listen to you. Zone 14. Let's hear him Pikeleli teaspoon yena Udibeajang Harahutamana Area Kama Benkeleng. Last hour Banavis. The Kinalelon. Chicken Tempo, Dogatrizik. Yeah, if you're not again, we are not December when I'm a so. But then the question is, who are December na? What December na? Because December, how na a short December.
I mean, next week it'll be Reconciliation Day. The week after, it'll Christmas Day, Boxing Day. The week after, it'll New Year's. And obviously, I mean, you know, the family gatherings, and you know, people are going to be seeing, but about reunited with the family, mesebetsing wa kwalwa ke di bonus ke di back pay ya ke opola mamholo ka mane ka boipatong ya system ka mane ka stau are yona msa 8 December isikhathi sama back pay so like ipotsa rona what December or maybe serenkile December as any other month because bonete fela re abona thelete ha iyo we cannot, you know, fulfill our desires as before. We can't do them anymore. Now, for the basics, important in just a wink of an eye, basically January, we'll be worrying about stationaries, about uniform, you know. It's uniform, it's all that. Financially straining, especially for those parents who had it's a matric, that's about matric farewell, that's about grade 7 farewell, you know, the camp. I know some people, some students, it's a grade 7, about farewell camps. It was just a lot. We needed to share. Gore ka December ntse bona tsamaya hantle na batho ba sebeletsang go January ntse bona tsamaya hantle because ra tseba gore sena ena ke kgwedi ya gore batho ba tla ba share di tšhelete tsa bona tse gale ba di beya ke di tokfele ke di society ka di society gore it's a lot go tswele nje it's a lot ke a utlwa moya wa December o kene but the question is go ya December ka na huh lo basadi ba stepo hello Minkies. Thank you so much. And with that being said, na korona ya re dumela na mamelo tsebeletso re reporta ka bane ka mabenkeleng tlase ka bale ka suja selebale auskentse our social worker o tla bale teng tsatsing la ka jeno go tlona o tla re fatse feng le ha re ke nika ro December ditaba tse bohlokwa re ntse re di hloka ska bale ka suja ke ya go o phetse auskentse ai ka mo ha o re phetse auskentse FM di types tsa di social worker le hore di social worker di sebetsa ditulong tse feng hore ha thola go tulong e itseng ba sa mthusi ke hobaneng hobane di social worker di na le di category and hape di social worker o tlamehile di sebetsa setting e itseng auskentse taba bohlokwa haholo bane bonnete fela ha re tsebe di types of social worker biblane before re qala ka di types a ke re bue ka yona a social worker ha re bua ka a social worker re bua ka motho ya jwang ka motho ya sebetsang mosebetsi o jwang motho a etsang eng social worker ke motho a tlameileng a ya university una le di university tse doing already di train di social worker Abeli grade 12, I study here for 4 years. Okay. Aga kgetha hore o majora ka psychology kapa a majora ka sociology. Okay. Mo have social worker aga specialize hape along the way ha the anale 4 years I badile. Oh, the social worker di sebetsa tulong tse ngata ka sebetsa governmenteng ke tse mohlala ka sebetsa social development aka sebetsa correctional services aka sebetsa di clinic mona health department then aka ba a private social worker a itshebetse mara hona le board fa regulator hore ba charge batho jwang okay and then ha sebeletsa di NGOs ka kintse so still bona le tsela hore o tla bo sebeletsa NGO e sebetsang ka eng okay ke tlo etsa mohlala ke ntse a ka ba generic a etsa e ka ba a generic social worker a etsa cases tsena kaofela mohlomong a etsa motho counseling ha batla ho etsa counseling ke yena a mo etsa trauma debriefing because hona re VEP a mo thusa ka di-skills tseo a tlabeng a batlang di etsa wa ka le tsona ke social worker a di etsa kaofela okay
Mara hore o practice as a social worker. Re na le counsel ya rona. Counsel o ba go register le yona. Ha o qeta o register le yona, o tlamehile o patale annual fee selemo le selemo. Ke di social worker annual fee ke 500, mare e tlo nyoloha. Se ba re letsitse ho tlo nyoloha. Annual fee re patala ka December. Okay. The social auxiliary ba ne ba patala 2,250 or 250. Ha o sa ipatala re fuwa grace ho fitlela ka March. Ha o sa ipatala wa tswa registereng. Oh, okay. Tshwanela o sa sebetsa unless Yeah, ke mametsa o skins. unless wena o ba kopa hore ha ke so thole mosebetsi ke kopa le nthe registereng selemong sena, then ha o kgutlisetsa ha o patale penalty fee. And then bona le mo social worker di specializing there. Okay. And then ke mo ha se re ba le mefuta ya social worker. E ka ba social worker e sebetsa e bitswang a clinical social worker. A clinical social worker a ka sebetsa le batho ba kulang hlohong, like ana le depression, ana le anxiety. Ke mole a sebetsang le multidisciplinary team, mohlomong o sebetsa le psychiatrist le psychologist hore ba kgone ho thusa motho a seng ana le anxiety. And then re na le ba sebetsang dikolong. Yes. Ba di higher level institution. Mo focus ya bona go sebetsa ka bana. Okay. And haholo ba tsamaiswa ke di-act tse dilang ka bana. Wa tseba hore Children's Act e re o attenda ngwana ka speed, and how etsahala situation se itseng o etsahala eng. Okay. So ba sebetsang ka bana ba dikolong a ka sebetsa university kapa a sebetse sekolong. And then re na le bana ba ho thwe ke medical social workers. Ba sebetsa ko di clinic, ba sebetse ko di hospitals. And then hape re na le bana ba sebetsang ka batho ba mental health. A ka sebetsa specifically mental health party ba sebetsang ka batho ba kulang hloohong. A ke re ho na le hore mahlanya ba categorize ka category ba re ona le schizophrenia, ba re one o na le undifferentiated, meaning mohlanya bona o na le di-signs and symptoms ba tsona kaofela. Bana ba catatonic ke bana ba tsamayang ba ema fela ka hara tsela, so bana ba mental health ba specialize ka ntho eo. And then re be le ba substance. Okay. Ba sebetsa le batho ba sebedisang diritibatsi ebile ba batla ho tlohela. Ba sebetse mmoho le di-family tseo tsa ba sebetsang ka diritibatsi. So ba thusa hore ba kgone ho ba hantle. And then re na le bana ho tsweng ke gerontological social worker. Okay. Bona ba sebetsa ka batho ba baholo, ba specialize ka older persons. O tlo bona ha o kgona a sa tshwarwa hantle, ha o kgona a batla placement, ha o kgona a sa batle ho tsamaya, motho a tshwereng social development o sebetsa jwang ka ntho o mo thusa jwang hore a thusehe a hlaba ditulo a significant ngwa di Ha ona bothata o skentse o ka tswela pele. So ba sebetsang ka di-older person ba bitswa gerontological social workers. Okay. And then re na le di-forensic social workers. Ba forensic ba sebetsa haholo le Department of Justice. Re ketse mohlala in a case ha ho na le ngwana a rapiweng. And ha o kgonahale ho thola information a ke re wa tseba ka nako nngwe bana ba tle ba rutuwe hore a bitse private party ka lebitso le seng. At the very same time, so forensic social worker o tlo kgona ho etsetsa magistrate a understand hore yes ntho ena e etsa head setting ena
actually boteng in e kae ke bone e te gore o ya singing ya crime a tsebe o tlofa Department of Justice information kaofela at the very same time abe a interview le Hlatiba lena la rape a and then re na le bana ba bitswang di-industrial social workers. Okay. Ba sebetsa di-company ke mola a tlabeng a thusa basebetsi di-company tsena tse fapafapaneng a eletse company hore ha e etsuwa tjena ha e tlo ba hantle e etse tjena. Okay. And then di-social worker hape di a kgona hore di sebetse privately. Yes. O patala an annual fee o council ya rona e bitswang South African Council of Social Service Providers. Then abe a register le board e mo regulator hore o charge batho jwang. All in all, the board tse di a thusa hore social worker e se ya roba batho kapa ya treata batho hampe. So ke khutlela mona he ke tla tlalosa hore board e ya rona ya di-social worker e kgona ho attenda di-cases kapa di-complaints mo client e tlabe e re a o skentse hangtara. Oh, yes. So motho a ka ya a lo reporta counseling ena ya rona la ka kenya fela lebitso a re ke ntse mangwenyane, then case e tla kena ke mo counsel ena ya rona e tlo mpitsang hore e bue side la ka la story le wane a bue side la hae la story. Haholo di-social worker re tsamaiswa ka dintho tse bitswang di-ethics. Yes. We advocate. Harebi di magistrate because already the magistrate di teng. Re ka se judge batho o tlamehile o dule o le neutral o thuse motho. The only thing e re etsang wa confront fela gore a emme mare mona o itse mo le tjena mare ena e se le tjena dintho tsena ha di tsamaelane e leng yona ke efeng. And we point motho straight gore a ena a se nnete kgethong la lo itse tjena this time o itse tjena. It's just fela position ya judge. We advocate, we educate, we empower. O bontsha society hore e be hantle. Ke phete society ya kgona hore e reporte a o kentse o counsel ya di-social worker and case tsene ba bue hore action ha wa etsa hantle mona kapa ke ntse ba mo kgalemele kapa ke ntse a ntshuwe hobane a tlotse molao a sa tsamaye ka tsela e hantle. So lebaka la hore at times motho o tla re social worker e itseng ha ya nthusa, it's because social worker ha specialize ka ntho eo. Oh yes. Mohlala o na le social worker tse sebetsang ka bana social development ho ke designated social workers. O na le tsa childline ke lebetse ho bua ka tsa childline hape tse sebetsang ka bana. Okay. Ba childline ba kgona ho tlatsa form 36 tsa ba le maponesa ba lo tlosa ngwana ba mo nke ba mo ise ka children's court ba explainele magistrate hore ke mo thusitse ka baka la section 57 kapa ka section e feng hobane ngwana ona ona se safe. So ba sebetsang ka bana ba specialize and at the very same time o kgona hore a tlose ngwana a iswe placement kapa a nke ngwana a mo be membeng ya family e haufinyana hore ba kgone ho thusa ngwana ona. So ha nna ke o referela ho social worker o ke designated social worker ke hobane nna ke specialize ka ntho eo. And then the forensic social worker le adoption ke a special category where balla because o tlamehile o itlame ska batho bana fela ba etsetsang batho affidavit yena wa itlama because at times re ke tsa mohlala ka adoption re ka nna go tswa ngwana batho fela ka mtsamaisa ga adopt motho mo fing a ka empa nna o tlamehile ke itlame hore ke tlo tsamaya ka toka ha ke no tlola molao ha re etsa adoption. So o tlamehile itlame ke ntse ha o etsahala a tlosa ngwana ha o so tlosa ngwana o tlamehile ke tsamaye le ponesa hobane maponesa a kgona go tlatsa form 36 and then ke isa ka magistrate project e se fuwa social worker e ho tweng e designated. So ha o kene category e
hao o na le di-boundaries o ka se bele fela wa batla go ba clinical psychologist o se yona. Yes, ma'am. Jala auskentse di-social worker di fumaneha kae mohlomong motho ya reng nna ke tsebe category e ke leng ho yona kapa e ke e hlokang ya social worker mara ke nahana hore ka lebaka la auskentse sa hlalositse di-different types tsa di-social worker ke nahana le nna ke hloka social worker ba fumaneha kae Di-social worker as ke hlalositse di a tholahala di-NGO. Okay. And di-NGO ba arole ka di-category hape. Okay. Nna ke sebetsa ho victim empowerment program. Ke sebetsa ka mahlatsipa ana kaofela. And then ho na le ba sebetsang ka substance. Ke tlo tsa mohlala like ho na le toughest young mind, ho na le study la batjha ba sebetsa ka substance. Okay. So how sebetsa fela ka motho wa substance o ba romela di-NGOs and then Jamela is a rehab. Yes. Eba accommodator. And then wa mentally, wa clinically, wa medical. So ba thola di-health institution. Okay, di-clinic. The clinic, the hospital. Okay. And the other thing, you will with the health institution or Department of Health. After I took the motor, I took hospital, Baba, I took clinic. As I could tell about not a million about the social worker because one am to set a setting as better. Oh, okay. Auskentse ka lebaka la nako auskentse re kopa o re fe mo o fumanehang teng mohlomong ka mane nomoro tsa Thabang Development Center address le dinomoro tsa hao auskentse. Okay. Thabang Development Center at 263 Hunt Road, North Farm, just opposite the Gereke shop of Tamakume. Okay. Rebuilding a visual full gospel Methodist church. Okay. The researching EU. Thabang is a better Mantaha, Ufitera Laksano. Manta, Ufitera Labode, Reganaka 8 o'clock, Ufitera. Okay. Okay. Labushano, 8 o'clock, Ufitera. 1 o'clock. All right. O ka re fa dinomoro auskentse? Dinomoro tsa Thabang is 063 063 839 839 7530. 7530. Auskentse re lebile haholo auskentse ha re kopane hape bekeng e latelang same time same place. Una buile now Ninkis ke le buel ba mamedi ba Thetha FM. Thank you auskentse. Hodima hloho ra kya leshome re ya ditabeng tsa leleme la Sesotho le Madingane. Ka tsena tsa di-extra savings tsa bo di points and all that. Wa fumana hore motho o utswitse card ya motho o tswele tšhelete itsa swiper yo ba e fumana le yena. So we need to be careful ka ntho tse jalo wa tseba December tse. Molaetsa mong hape ke ene or December di monate ne empa hlakoreng le leng ha di monate when it comes to ditšhelete. Hlokomelang hle bana beso and askise ho bao ba seng ba nketswe account tsa bona ke le hlonela ka mane ka zone 14 hobane bonnete fela ke December batho ba batla ho thola extra money ka matla batho batho ba sebetsa ka thata ka matla batho batho ba iphile di-peace job ka matla batho ho hobe le ATMing ska batla ho thuswa manix ska ba amohela thuso ya mang kapa mang hona jwale bile ho bohloko because you can't trust anyone ha o tsebe le body inside job hona batho ba rona ba designated ba beiweng mo di ATM di bankeng go ba re thuse le ma security ya rona mara ka lebaka la lefatshe le re phelang go lona ha re sa tshepa mang kapa mang o sobile o tshaba le o botsa le ma security yeah ho thwe ha o tshwere cash you are at higher risk ya hore o ka scamwa because ba tla nkela cash ho thwe ha o tshwere card you are even at higher risk because card tsa no dia tap now always encourage people hore the tap option ntho ya go nne le tap nna ke re tlwelleng because ha card ya ka lahle motho a ka tapa anywhere mo batlang teng a tapa fela a hloke pin ya hloke next tapping le yona it's very dangerous ke a tseba nako ngwe etsa phelo be easy motho a re nna hle ke prefer go tapa ntho ya go nne ke swipe card because hona le motšhine ba tsamang le ona e ka ona hape ditsotsi tsa dikebekwa tse ba kgona hore ba scanne card ya hao e le wena letsogong so guys ha re beng careful hle bathong ke kopa ga hlokomeleng bonkgono ba ntatemolo ba rona hle bathong a ke re hape le bona se ba re tshaba bonkgono le bana le rona self re le ditlolo ga ba scammer ba re roma re le ba etsa grocery re le ba rekela eng mara ga ba scammer so ha ba sa re trusta ba qeteletse ba ikise di shopong ha ba fika di shopong ba kopanya le scammer tse worse ha o batho ba modimo kopa re thusaneng ha re le batho kopa re tlwelleng hore re fall for di tricks ntho sa etsebeng tswa ho yona
ha o sa kenela competition ska ba thabela tšhelete o sa e tsebeng ha o suspect hore this ke tlo thola tšhelete ke thola eng ha re tloleleng ba desperate bana beso ha motho a tla wena ka dimatšhelete a re ke yena ke mamang ke nomsaneng ke se verify pele o romella tšhelete eo call ka video call make sure hore ke yena motho because batho ka ntle ka mo shame ke di-scam ka di-scam ra mabenkeleng ke tseba ha eba December tjena batho ba ngata especially batho ba bontate pina ena ska ke eletsa tjena le bona ba tjhe ba re no woman no cry o tsebe December tsena di kentse ntho tse ngata wena ngwaneso tse ngata re bua ka manala re bua ka meriri re bua ka di-outfit re bua ka di-cooler box re bua ka di-allowance re bua ka di-holiday tse teng ho batlela tšhelete tsa bo di-16 ho batlela tšhelete tsa bo di-25 26 tšhelete tsa go gaola selemo tšhelete tsa gore fela it's December manje ke abantu ba bayasho bathi hayi niki siyadliwa abantu bomama kumele si-maintaine ngo-December so mina uma ngabe ngisingle this December hayi mina ngiphumile njeni ngoba no woman no cry and enye i-cry angithi siyazi ukuthi ifaka imali bathi ifaka imali uzobona so hey uma ngabe wena ulapho yazi ulapho ungafall for iskeme sesingiskeme sezalana batho ba mmeaskise tlele tantshwarela hle bothwe ha se nna hothwe skeme sesing ke batho ba bomme le di-allowance ho thwe di skeme tsena tsa haisale relationship e qalang ka December ke scam ha ke jwetsa relationship e qalang ka December ke scam bane o tlamela o ntshe di-lay-by ya pele ne ke manala ska se ke tshola ke moriri ene moriri o tsebe o tsamaya ka di-holiday ke na le moriri wa no a ke re no re kena December moriri o bontshang gore kene December ho na le moriri wa di-16 ho na le moriri wa di-25 moriri o tsamaya le outfit o tsamaya le di-cooler box ene cooler box tseo ha se ra o so tlatse cooler box o qetile e be na le pocket money nyana ga o ga galla shoto hey ya ntho itseng o e thola ha le ka tšhentšha stupu cooler box o tseba ha e kene mo leleng a ke mo le yang teng cooler box ha e kene o tlo isia ka ntle tlamela o kena ka hare o reke di-drinks tsa hao ke scam ho thwe rona batho ba bomme December tsena na re scam so relationship e qalang ka December ke scam o tsebo tlamela o ntshele ya di-lay-by tsa uniform tsa stationary bomme bathong ha ke le senyeletse ne ke le fa molaetsa gore relationship tsa December ke scam ntse re le mona re di voice noting tsa lona tsa the types of scams that you find especially during festive season. Hey, mina weke bang ntse ko mamedi le ba mamedi thank you we qetile after buti ha re tsepalane mahlo ka January don't fall for scams ya kana go e fella monana Nomsaneng Kiss on Facebook Nomsaneng Kiss Entertainment on TikTok let's meet again tomorrow same time same place ekes baya leaf yela scam se sing ke sena sto bala ditaba simpitsa ka kapa fela ha mimizana le siko se sing scam ke se ya simpitsa ka kapa fela ha mimizana le siko madingane maka o re ke iqolla jwang taba e hona le mosadi e moholo wa step ke mmitsa ma ka kapa ke nna o re ka kapa o mpitse la le teng yeah no se ka ung advice ne ke tseba ke basadi ba step ya advice e o se ka ung advice ka ena ya re le ha o le jwalo ke re basadi ba step ka kapa ya jwang taba o tla bona tla isa plan let's apply di mahlo hora ke ya le shimele metse mmedi taba ka lemela Sesotho re balla jala ke madingana ha re kopaneng hosane same time same place.